Maribiryang! Maray! Adak litaw. Anya ti gatangaw. Dua soup drinks kuma no addapay maray. Wan, adapay. Mabitlaang tayalaan ka. Ayun gaya maray. Nakitak dagiti swimsuit ken cover up ang nakabalaybay dita paraangam. Kasla adamot planom nga ag-beach. Mari tuyang linabaklaan. Tanabayagan asaan analablabaan dagijay. Kasta aya maray. Wan, mabitlaang talak ti soft drink kagat gatangaw. Sigay. Ato yun ti soft drink. Ay, thank you maray. At iti bayad. Datar aramidan do ti barangay hall kagawad. Inton bigat pa imay, ti schedule mo pa nag-report. Na. Kuang amin kapitan, maditirik-nak. Isugaw may kukumay ibagasa anak ang makapag-report dito barangay hall inton bigat. Ay, unay data nga uyak mo kagawad biryang. Kano pa nang rugi data? Di kalman lang, kapitan. Ay, sige. Uray saan kan nga report inton bigat. Tama nga no, maakaran na kami pa. Yung kakid di agpa-check up. Uwan, kapitan. Agpa-check up daw. Nana, kapay nga akas ta. Kasla saan kabot nga uyak. Kasla kunam lang. Ay, si kamot, kapitan. Tepelek lang matiuyak ka. Nakasaramat ti tersena ni Maribiryang. Window, nakaturog pa'y laeng. Maribiryang! Maray! Si kamot gayam day tama ribanang. Apay, Ay, gumatang ako ma. pasensyakan. Hingka gumatang iti sa baling nga store. Adangamin papanak ita, maray. Kasta aya. Ay, sa dino aya ti papanam. Nay, adamot malitam. Agabrod kan samat. Saan amabalin amamuan na ti papanak? Ay, Maray! Ay, napauli magkamatan. Kwa. Ay, kwa, maribanang. Inak agpachikap. Na, May kapay man ko raw, tada napatag nga ibagak. Anya ti ibagayo ang kail. Datin darak a meeting inton bigat. Iso asikan ti mangilukat, kan mangisara ti barangay hall. Ni kagawad biryang latta ko man. Nakasiklib nga ron. Nakarong gamin ti uyak na. Ni kagawad ko anang ngay. Awan mo't. Saan mo't pa yan nag-report? Kasta ka day. Mayat ka si kati pangital kak iti susi ti barangay hall. Ni jipot latta ng kail. Ang mga numapukaw-kaw. Adatang dan ti mangigam iti susay. Sige nga raw. Mutuyin ti susay. Aramida kami nga iparamid mau. Itay pa'y ngagsil-silpon ka dita ba daw? Kita nga ro di tibay-bay ang mabalinta pagbakasyonan. Kahit ada nga rod na pili mo. Atawi. Nan kita ukman. Jilaon yun dita. Ay na! Ay! Nagmayat si ka! Kanungay ang mapanta. Inton bigat mo't lang Sige nga raw. Tarugya kong aging pakay. Ure basit lang taala mabadom tuyang. Manumot lang nga daw tayo jay kay. Sikan ti makam mo nga gimpakay. Tama panak mo't agwidro ti gastusin ta. Marituyang, makiistorya ang manken ka. Ay sige lang maray. Agistorya ta kabayatan ti panagim impakay. Agim impake ka, kunam. Wen maray. Agbakasyon kami ngamin kin ni Badong ijay laon yaw. Ay, kasta aya. Nay. Apa nagsanay ka maray? Ay, kasanumot nga men, Maray.
Awanan ti kainistoryak no agbakasyon kayo ijay laon yon. Ay, nimot marikwanang. Awan mo't ijay balayda. Saan ka numot nga agrip-report ijay barangay hall? Ah, Nimot maribiryang nakasiklave. aya, no kasta, aging gaita, agsaksakait ni Maribiryang. Win nga rod. Kastamot ti kunana idi imawag kanyak. Ay, kaasimay. Naimbaglakit dahin tanapanunot na tinagawit ijay lugar da, tapno adda mga sikaso kenkwana. Win manumutan nga aldaw ang nakasara ti tersena na. Ay, maray, ang mga no kayat mo ti sumurot ijay launyon inton bigat. Ay, saanan, marituyang. Awan mangpakan kadagiti tarakon may. Igatangan naklaangan, iti pasarabaw. Kanya titantanawagam ti tatawa. Ay, naimbag pa'y na marituyang kan pari badong. Tapay, Agbakasyon da ka no ijay launyon inton bigat. pasensya ka no di ta makapagbakasyon. Mumot ti trabaho dungaw. Ay, wan, amok dayta. Ay, saan mo't aday ta ti makagapo? No apay amalidlidayak. Anya ngay nga ro dungaw. Malidayanak, tawanin ka inistoryak. Ni Marikwanang, awan ijay balayda. Ni Mat Maribiryang, napan ijay lugar da ta nakasikleb. Ni Mat Marituyang, agbakasyon da ka ni pari badong ijay laon yon. Saan mo't aparikot day ta dungo? Di awagam ida. Wan, agam sabalilat ta di agsinsin nango kami. Sa nabalit ag sublidan tumatlang. Manulang aldaw day ta. Ay na, nagmayat tag tugtugaw dito'y igid ti baybay badong. Katuan mat nga man. Ay, nay. Kunak man no ag swimsuit ka, ta ag swimming tatuyang. Kasla mabainak mo badong. Adugayam ti tao dito. Pagpainam kumangay. Sa nabalay ta, saan da kamat ngam mo ditaw? Ha? Apay ka day? Kaslamit ni Maribiryang di nakatugaw iti san unay nga adayaw. Kitaam. Nay, uray nakatalikaw. Madlaw ani Maribiryang. Sa dinaw... Unyag pa isaw. Kuna ni Mariban ang kanya. Masakit ka no ni Maribiryang. Iso asaan ang nag-report ije barangay haw. Ang apay nga adamit dito'y beach. Amangan mo't ano, sana po no masakit. Inulbudan na lang ni parenteng. Ay, naglukon day ta ang Maribiryang. Sige, dito'y kapaylaan. Kasaritak man day ta ako maray. Maribiryang! Maray! Marituyan? Anya tinaramidam dito'y beach? Anya kumapay ngay. Umay kami mo't ag-swimming Kay, sika ngay maray. Apay nga da ka ditaw. Kunak man no nakasiklir ka. Apay nga da ka dito'y igid ti baybay. Ay na, nakaswimsuit ka pa'y. Ay, kwa, marituyang. Di mo ibaga nga inulbudam ni Kapitan Maray. Husto ka, Maray. Sana pudno ang masakitak. Inulbudak lang ni Kapitan, takayat kumutag bakasyon. Kasanungay, numaamuan na anagulbod ka lang. Pangasiyo, at adiyo ibagbaga ka ni Kapitan. Nakita nak dito'y beach. Anya nga, iti kasukat na Maray. Kwa, ikan ka iti kwarta marituyang. Basta saan ka kumangagi pulpulong ka ni Kapitan, wow? Sigay Maray. Sa anak nga gipulaw. Ngam itod mo ati kwarta ako nam. Kasla na unag ti pampanunutam inteng. Kasanumat nga men. Awan pa ni kagawad kuanang. Ni kagawad beryang. Ay,
Ano ti maaramid iti barangay hall. Ay, awan la ti text daken kan. Masakit payla ni Mari Beryang. Awan met ni Mari Kuanang ije balayda. Kasano ngayon? Ay kat, aganus ka, inteng. Ay, ipaaramid mo kadagiti daduma akagawat ti aramidan da kuma. Ay, manungal dawan asan ang nagrep-report dagiti daduma akakagawad. Ay, anyangay nga rod, kat masakit ni Mari Beryang. Ni Kuanang, jak amo no napnapanan na. Ay, saan mo't nga rod ang mabalin apilitem ida? Nay, at takam gaya man kagawad Beryang. Naimbagan kayo ka din, kagawad? Ay, wain. Kasangsangpot ko laang idirabi Kwarog, jipot. Kas lang imisit kayo ah. Ha? Ayun nga paisaw. Nimisit kayo, may. Ay, kwa. Jape, kita umpay tiropa ni kagawad Biryang. Kas lang na sunburn. Saan man akong formula ditan ti dildilawin niyo, Kwarog, jipot. Inton kwan, saan kayo nalakwan? Ay, saan mo takasta kagawad? Ibagayo nga roden ano anya tigatangan niyo, tado pa tinaskan nga aramidag. May sasup drink kan dua biskwit tigatanga, kagawad. Aw, at itibayad ka, oh. Si Kangay, jipot. Sumat lang, kagawad. At matibayad ka. Nyala, mabit laang, taikan kayaw. Finally! Nakasangpot tamat lang ang dito'y house na tuyang. Ay, wan nga raw ay na. Nabambanugak unay. Ang sa nabalay, na naging joyak may. Ginanaka pa yung nga rod Wain, kat si Kangay, saan ka nga ginana? Ay, mabitlaan. Bungunag pa dito ginatang ko apasarabo da parenteng. Dayta ka din nakakartaon. Nagadumutan. Para kada jipaw, kwaraw kan pareenting dagit ha. Ay, kunaklakit din nubagi amin ni Kapitan Dagita. Saan may? Sika ngay. Anya ti ginatang mo apasarabo ni Maribanang. Adda dito'y bagkaw. Itad kun tula nga inton umay dito'y balay. Pakiprint mo man pa daytoy Kwarog. Dahito lang ang kail. Uwan. Pasensya kan ano si katikanayon ko nga ibaon. Nakasiklimot nga man dagiti daduma kagawad. Simbang pa ni kagawad Biryang ang kail. Uray datata ba daw? Simbang pa damit tayo. Aya. Wan. Kat no gimatang kami pa'y kinijipot iti tirsina ni kagawad Biryang. Ay nasayat no kas tataadan tun tumulong kanyak. At dalang nadlaw may. Anya dayta. Nimisit ni kagawad Biryang. Saan la dayta ang kail? At dapay sunburn na. Anya. Wan. Kaslamot naggapoy ti beach. Ay, naglukon dayta kagawad Biryang. Ang mga nunulbudan na. Ay, daka mo ang kail. Kasarita yun tao dagiti kagawad yaw. Rumwarak biit dungaw. Na, sa dino ti papanam? Di talang anda pare ba dong tasimang patdan. Hinakman alaan tayo kunana apasarabok. Ay, no kasta nga rod. Mapanak mo, tama nga no adamot ginatang ni Marituyang para kanyak. Ay isumununukan ton ayon ton malpas kang aglaba. Ay, saan? Agkuyugtan. Na. Awan mo tinakos na. Uray nakbiit, tagtsinela sa. Adto'y ti Diyos mau, Maribanang. Dito'y ruwarlatan at ipaginistoryaan ta. Tadamot da kapitan kan badong ijay salas may. Okay laeng, Marituyang. Agyamanak iti Diyos nga intod mo. Ay maray, adto'y ti pasarabok kan ka. From La Union with love, Maribanang. Ay, agyamanak. Maray. Ay, anya ngay tilinaon da iti a paper bag. Ay, katlo katamto inton makaawid ka. Sigurado, magustuam da ita maray. Ngamain, da kami kin ni Mari Biryang tinagpili iti dayta. Maribiryang, kunam. Won, ni Mari Biryang ti kadwa ka nagpili iti pasarabo may. No kasta.
napanmat ni Mari Beryang ijay beach. Kunak man no kunana ang masakit. Ah! Ay, kwamaray. Ay, sus. Lawlawan kaun. Naibagak matang. No kasta nga rod. Nagulbod ni Mari Beryang. Ay, naskan ang maamuan ni Inteng ti may papan iti daytoy. Anya nga minintay ko naman napatag nga ibagam kanyak dungaw. Saan apud no ang masakit ni Mari Beryang? Ah. Nagrason lang ang masakit tapno makapan ijay beach. Anya? Dayta tipud no Inteng. Tiimbaga ni Mari Tuyang kanyak. Kadwada ni Mari Beryang ijay beach anapananda. Duada kanupay anang pili iti daytoy aregalo. Isumit lagayam ako na dakwarog kan jipot ang imisit ni Kagawad Beryang. Oh, makitam dayta Inteng. Nalawag nga inulbo danda ka ni Mari Beryang. Ay kasaritak tuman. Anya tigatagam, Kapitan. Sa anak agumatang Kagawad Beryang, adala damagag. Ha? Apay ang napauli ka? Dala na lagip ko, Kapitan. Ay agpudno ka. Pudno ka di ang masakit ka. Iso asaan ka ang nag-report iti barangay hul iti manunga aldaw. Ibagam ti pudnaw. Kapitan. No pudno ang masakit ka. Apay ang imisit ka. Kitam tarupam. Panagkunak ka, nagrason ka lang ang masakit ka. Tapno makapagbulakbul ka. Gusto ka di? Uwan, Kapitan. Husto ka. Ay, pasensya ka no nagulbud, Kapitan. Kinapudno na. Napanak nag-swimming, ijay laon yun. Di ka mabutang no ikatan ka akagawan. Ay, saan kumamot akasta, Kapitan? Ikan nakpaiti may sagundaway. Ikarek, saanan ang maulit ti kastoy ang napasama, Kapitan? Saanan ang maulit? Ala, Kapitan! Bagbag amday takagawad mo. Tapno ti umno lang, ti na aramidan. Apay akasta ti angot mo paray. Nakitugawak lakin ka, reklamo ka. Ay sus, nagalsem ka paray. Ati mo pa, sukat ti basay. Nagling-etak anapan nagpagnapag na. Kita man, dagiti project dito barangay tayaw. Di ka lang nagpayong ay. Jak masangot ti agpayong pare. Siyak man langan ti tumagder pare. Na. Jak may turan ti payod mo. Mari ko anak. Amo ka di dayta Kapitan tayaw, anaalsem ti payod na. Ni Kapitan Enteng. Wine, nakikatugaw kanyak itay. Ay sus, jak maanusan ti payod na. Ay na, uray kas jeti payod na. Tanagagatmet ni Kapitan. Uray iso ti kagagitan na Kapitan. Nukasta ti payod na. Jak kaya. Inaldaw ngamin arumrumwar ni Kapitan. Saan ngagsarsardeng amagmag na? Apay nga minasaan nga aglugan. Kit adamot jay lugan ti barangay. Adamot di ta di tricycle ni Kwarog akanakan na. Nagaduti tultulod jay lugan ti barangay. Saan asumarsardeng agbibiyahe? Tadamot ti aganak. Adda maatake. Kanda dumapay dita. Katnas ka na maitaray da ija ospital. Iso adi kan agreklamo kabadawng. Dayta pa'y ti maysa a reklamok. Dayta lugan ti barangay. Nay, apay ti lugan ti barangay aya? Jak pa'y napadasan apulos ti naglugan dita. Ay aglugan kalata, ano kayat mo? Ay saan ay? Sa anak nga agbibisig. Tuyang! Tuyang! Apay manag. Apay manin nga. Anya oras ay? Pangaldawag. Nakalutokan. Adda pa panak. Sa anak ka makalutaw. Anya? Ano samtimangan iti kilaban? Papanamaya. Di mo amo aya a barangay assembly ita. Kay anya kumaita no barangay assembly. Ikat mapanak mo't maki-assembly Ha? Say-sayangam lang ti oras mo dita.
Anya ko matimagana mo dito barangay assembly. Agluto ka kiday. Si kanti aglutaw. Ha? Nita, napanay. Hoy, Tuyang! Agsubli ka! Agluto ka pa'y! Kasaya at matay may kanaki asimblay, Maray. Wan, Kapitan. Inayabang kumamo ni Pare Badong, ah? Ay na, di na kayat, Kapitan. Amukmat ka. Ado ti saludsud na. Dito'y kuma, ti pagsaludsudan na. Ay na, siyak tulaangan, Kapitan. Ibagak to kun kuan na dagiti mapagsasaritaan tayo ditaw. Sa bagay ba't hindi? Mala, tarugyan tayo inton madamdama. Kwarog, at damasay upmaw. Dagpupuaw kagawad. Ay na, kay bagbagala iti asemble may parit ti agpuor iti basura iti likod ti balay. Ang amita, agpupuor ni kabadong iti basura na. Ha? Ijay pa isang wanan ti balayda. Igaggagaranan samay. Ay, itanon ko dahito kini Uncle Kao. Nagangaw. Ay, aguya kakpayay. Oo nga Rod. Plastic sama di pinuuran nan. Hoy, Badong! Ha? Apay ang nagpuor kay ti basura dita sango ti balay, ah! Awan gayam kabutang ka. Kay bagbaga ni Kapitan idi assembly meeting, bawal tagpuor iti basura! Kahit Ay katang multa ka! agmulta lang ah. Di mo patpatyan tilintag ti barangay, ah! Hay, kayat ko nga ron ang makaungit di parintay. Tao may nakasarita. Heh, maabak ah, nuda kami ti agsarita. Mangibabain ka! Mangiramraman ka! Salbag ka! Dahil tanggal. Inbidyo ti panagpuor ni Tata Badong iti basura ijay sango ti balayda. Nasaya at tapno ada pa manaknag. Agkat katawa pa idir aramidan na day tao. Kasta? Paypayapayan na kami pa'y kinikagawad kwa nang. Akasla ibagbaga ng awan kabuteng na. Naturad nga ron, no kasta. Anya nga iti aramidan tayo anggal. Stricto no may panggap iti kakasta abampanag. Amok ah. No adamang tubngar iti paglintigan ti barangay. Nasken amadusa. Rombang laang. Iso adusaan tayo ni Pare Badong. Tangay siyak sakop iti purok nga ayan tayo, kabadong. Siyakon ti mangyag iti daytoy citation ticket mo. Anya citation ticket nga ibagbaga, Maray. Nasken nga agbayad ka, tatinobngar mo di resolusyon ti barangay. Amay paritag po or iti basura. Ha? Apay asyak lang tagmultangay. Kit nagadumod dita tagpupuri ti basura. Ay na, nabayagan abawal ti agpuor iti basura diti barangay tayo. Ha? Apay adiyo imbagbagangay. Na, kasanaw, no agpaayab kami iti meeting, di kamot umay. Ay, mataktakak lang no kastoy. Isungarod nga agbayad ka, tadi kamot agtultulnog. Ay, alam ta ticket maun. Ha? Sangaribaw ti bayadak? First offense, sangaribaw. Kat no aramidem tupay, 2,000. Ha? No aramidem tumanan, di 5,000 ti bayadam. Ay, manulaang mit ngay dayta sangaribaw. Mala, bayadak dayta, marikwanang. Apay asyak ti pagdawatam iti pagmultam ngay. Asino kumangay ti pagdawatak? Sika ah! Apay nga main. Amum lang arudan na may parit, aramidem paylaan. Kaya't kulaing nga ron nga agungit ni Parinteng. Day talaing tirasaon. Mala, ikan na kaw iti pagbayad kaw. Ayawan maitid ka. Adamit kwarta ma. Sika tinagaramid iti kalukwan, di sika ti agbayad. Waraw, ijay ilay ti papanak. Kainak man igatang iti naimas asidaan day ti kwarta. Ay! Hoy, kaduti kwartam ah. Ay nasaan apa nagpalastaw kwaraw. Damat iduldulin ko ba say? Angam kasanungay ni Tata Badong. At damot multana. Makamumutin ah. Basta siya. Daytoy kwartak, igatang ko iti makan. Saan apagmulta? Marikwanang, lumabas dito'y tersinam ni Parinteng. Hey na, nagalsam ti payod na. Na,
Di mo mat ibagbaga ti kasta dito'y kaadwan ti tao, kabadong. Apay asaan? Kitpud no, Mike. Imbes nga uyawom ni Kapitan, tumulong kakit di dito'y barangay tayo. Ay na, no siyak ti tumulong dito'y barangay tayaw. Ay saus, sigurado nga grang ay dito'y barangay tayaw. Oho, naglakatag sao, kabadong. Weng, nalakala nga mapaduras dito'y barangay tayaw. No siyak ti agtugawa kapitan. Kasano kumaasi ka? Kat sanda kamot akayat dagiti tao. Nagkunakin ka, Mare? Kat no edi kalkalpas nga eleksyon, kat duwalaang ti lamang na kanyak. Anya? Heh, Ti amok kat duwala ang tibutos mo, ede. apay nga katawa kayaw. Patsin nyo mo day tangay baga ka. Ay na, jay dua butos mo, ede. Butos mo, kan butos ni Marituyan. Anggal, istoryaan nakakano ni Tata Badong iti Teresina ni Kagawad Kuanang. Ay bayam nga gistorya. Yung kumaano na sa yadag iti istoryaan na. Nagmamadimot nga raw. At ayamot mamati iti ibagbagan. Sa bagay, Siyak ti patyen dagiti tattao ko araw. multahan man dagiti nalay nga agchismes. Bayamon. Di dan tumatlapat yan ti chismis ni Paribadaw. Kunak no datayo laeng ababay iti mahilig nga agchismes. Uray gayam dagiti lalaki. Ay na, Mare. Mas chismuso dagiti lalaki. Nang runa iti dayja kabadong. Saan mo't nga rod apod no dagiti ibagbagana? Ay, saan pa yan nakabayad iti multa na? Awan sa pagbayad na. Pangalaan na ngay kuma iti kwarta na. Wan nga rod Iso asaan ko man arumbang nga garamid pa iti kalukwan. Tadi mo makabayad iti multa. Kat no nangagaw adumaw dawat kano kan ni Marituyang iti pagbayad na iti multa na. Hanggang saan nga inikan ni Marituyang? Uray siyak mat Ay, nambarak ngay kan. Iso tinagaramid iti kalukwan. Di iso ti makamo nga agsapol iti pagmulta na. Anggal, agdamanan ipagitak a video kan ka. Anya man daytan. Aw, buyamaw. Di Paribadaw, Mike. Aw, isaw. Dagdadaalan na dagiti street lights. Ay, nagloko day ta bakasin. Ay, sti taon. Anya nga iti aramidan tayaw. I-report tayo ni iji pulisya. Sige, umaruam day tataaw. Talaga saan na kayo adengdenggan. Awan pa respeto na ba't kada tayo? Amo na apun-punduan tayo dagita nga street lights. Mapanakit per junain. Adun ati pinirdi na. Nakadano na ni J. Kaudyan apuraw. Nanayunan ti basol ni Kabadong, Mare. Adda man Iso ti pagchichismisan da dito'y barangay tayo. Ay, anya ngay man ti basol na. Kat no naalaan iti video abubuongan na dagiti street lights ti barangay. Ha! Inaramid na dayta. Wen, Mare. Apay, di mamaw? Ay namaray, jak amo dayta nga inaramid na. Kahit manumanin nga iti multa na. Ay, jak amaw. Tayo jay pulisya tinagreklamwan dan. Anya? Di na kami mo dengdenggan. Din diritsudan, ijay pulisya. Kunag met ajak ton ululitin pare. Namin ano na nangig ko day taken ka. Gaman niya ti inaramid mo, Naulawak nga ron pare. Jak amo tinararamid ka. Dayta ni Marituyan. Ay, Ti asawam amang isarsalakan ken ka. nasayaan mo tayo may kantuyang. Amukmut ka sa anak nga baybayan. Kapitan, Eh. sigay, alain yun ni Badong, ijay police station. Anya, kunak man no may nakisalakan tuyang. Ha? Maruwam ka. Saan ka nga isalakan? Taamok akalukwan, tinararamid mo. Ay, Tata Badong, tikat pagsayaatan ti barangay yu ti aramidam. Saan kat aday ta agdadaal? Anya nga ita, ikarom tinagbasuna. Kastoy latta ti linaw ti pagwarna.
No saan na panagtakaw pinatayan. Agkakabsat man kuno agkakabagyan. Aga apa gapula ang itidaga. Ay, una yan, tikas to'y ataray ti panagbiag. Ay, uwan gayam. Amot man kiti ti resulta dagiti nangabak iti kalkalpas a panagbubutaws. Ti para senador dito'y pagilyan. Teng! Anyat araramidam. Ang nanalong senador sa Pilipinas ay sina... Hoy, Inteng! Anyat araramidam ko na! Juan Grispo, Loren Ligarda, Francis Joseph Escudero, Robert... Anay! Ha! Banang. Pinataltalan na. Kanya ba nin ayati basol ko? Itay pa lang adamdamagak no anyat yak aramidam. Gamjak mat lama uray ang tisongbat mo. Unay kan aya. Kit kita magbasbasak iti pagiwarnak. Damagampay lang no niya ter aramidan. Basbasak dagiti resulta tinangabak asinadaw dito'y Pilipinas. Kita agmat no nangabak ta imbutos ko amanok ka. Ta amangan no isuti makatulong dito'y barangay tayo. Ay, Dahil di nagpa-share nga min ditoy ang nagkampanya. Kat nakita na ti kasasaad tayo ditoy. Ay, adu ka no ti marigrigap. Isuan na ko na tulungan na tayo. Apaman ang mga bak. ay na. Sika at talaga, Inteng. Kat no hindi pala napalabas abulan de tabas basa mapagiwarnak. Aya. Ay, wala niya. Yan. Kano talaga akayat na ti tumulong. Di personal ko mga umay ditoy. Tapno ipaay na ti ibagbaga na atulong na. Nagadun tinaibagam. Ang kakidyag timpla iti kapet. Ta mayat kityag basa iti pagiwarnak. No, giddanam iti panagigok mo iti napudot akapay. Ay, masadutak. Sikan timang timpla. Tadapay naskang ngaramida. Ay, please, bana. Sikan kunakmag. Di ka di makaawat. Kaya't mo tatibalo na tagdiso di ta subsob mo. Ay, kwa. Ay, Ha? Kaya't mo, Ay, sagid. Ay, sige. Aramidag mo ti aramidag. Ta aramidag mo ti kaya ka. Maray, mga laakman iti sidaon may kinebadong kaw. Anya ti alaang. Kwa maray, mantika, sardinas, hotdog, tosinaw, longganisa, kapay, asukar, bokarilyaw, sinamay, tagapulaw, sinakaw, lumpia, tapa, tinapay, paypay, kan... Pagmuray ka. Apay ngay, anagado ti alalaang. Pinadlaw ko anagado ti sinamit na. Apayan, Maray. Ay, kwa ngamin maray, naabak kami iti pustaan iti kalkalpas nga eleksyon. Kaya't mo asawan nakipinusta kayo iti kalkalpas nga eleksyon? Wan maray, kat naikisap ti kwartamay. Kat awan pulos tinatda, uray la kumasing ko adulaing. Ayunay kayo matan. Uray gayam eleksyon kat pagpipinustaan yaw. Anya ngay tinapasama kada kayo, di awanin kwartayaw. Sadak matla malagip no awanan kayon. Kan apay ngamin ang nagpipinusta kayo. Kat amuyo mat ang maipari ti sugal. No bilang maamuan day tadag iti pulis. Sigurado ang makaswan kayaw, kat maibalod kayaw. Ay, huston maray. Naabak kami lang arudan, sirmunan nakpay lang may. Mala, mudto yun tayo alalaay. Tanay, mangrugay nga gwil kadag iti tarakan ko iti tiyan. Mabiit lang nga rod, Maray. Oh, udah kita amin ano? Ay, thank you maray. Ay, Sigay aguray ka, aguray ka. May bayad mo ngay. Anya bayad asasawaw. Ha? Di magkinunak nga ikanak. Saan ko mat ngayon baga gumatangak wano o mo tangak? Nangag mo mat san ay amaray. Mga lako nakmat. Kat inikanak mat. O di kawatan nga raw ngawan te bayadak. Bye-bye! Apay ngay akas jay.
Paingay. Adon dagiti agreklamo aka barangayan tayo inteng. Gapo ka dagiti bulos nga aso dito ayan tayo. Agkakaiwara dagiti rugit da. Ken agamak dagiti dadduma nga amangan no kumagat dagiti bulos nga aso. Kat dagiti dadduma, saan da pa'y mata na injeksyonan iti anti-rabies? Ay uwit nga ron. Nadamag ko day ta. At amudamit nga ada may patpatungpal ang barangay ordinance may papanit data. Musubag da talaga dagiti akabarangayan. Imbagak nga igalot na dagiti aso da. Saan da nga ikaskasaw. Ha! Agin tutulig na. Kit nubilang tada makagat kit marabes. Ay, awan pa kabas-basula kaon. Tasaanak mo't nagkurang iti pamagbaga. Saan matkit di nga amin? Adamot lata dagiti nang surot iti ordinansa. Kas kani kakarusing. Nakitak mat ngayong galot na tay dakkel nga aso na. Ay ural pa'y. Anulat na dagiti naglabsing iti paganurutan ti barangay. Isu adublik manen ti agbalay-balay tabaga ak ida. Nasken laeng. Tanakabut-butang dagiti dadakkel kanwalang nga aso. Amangan nusik baban daklatan no lumabasak amapan makikaaroba. Ay wala. Ang mga no ipagarok dagiti aso abulaluka. Gapunta Na. ka, tultulang ka. Inteng! Ito sige mapanak ko. Ang mga no kagateng na. Nga Wow! Nagdakalan day tatarakan mo nga aso, tata ba daw? Langa na ti kumagat kan, langa na ti nauyaw. Ay, nakamama. Relax. Saan ka nagdanagkwarog? Tanalaing day nga aso. Talented ako nada. Nasuruan. Makaawat iti sao. Aw, Wayne, kaya't masawain. Noon niya ti bagam, surutan na. korek ka dyan. Saan basta-basta asurutan na tibagam? Nasken nga Ingles, tapno surutan na. Ha? Apay nga eh. Una, taadalahin na day tayo. Lahi nga. Pili, ti kahit ko asaway. Naggapo kami dito yung arimi ka. Iso nga English mo, ti panagsaumkan ko na. Nuko nam asit, agtakder. Ha? Nuko nam nga stand, agtugaw. Ha? Nuko nam matago, agtaol. Ha? Nuko nam nga stop, sanyag sardang. Ni. Aguray ka. Kas labaliktad ba't ti amo day ta asaw? Apay nga, kas jay. When tapno saklang tisurutan na nga amo na. Ay narigatay. Ang mga noda sa bali asurutan na. Sapay nakaamamo dahito nga asaw. Nagduduma nga min at tao ti pakikuykuyugan na. Kumusta kayo, kagawad ko ng Naa. Si Kamat Gayam, Victor Plywood. Nana at pasyarak manitan. Naa. Panabayag ngamin nga wanak dito'y baranggayo. Naa. Talaga nga ikantampay ti panagsaum huwag nga agpaiso, Victor. Nagdapwam aya nga men, tanabayag ka anapukaw. Napanak ngamin nagpa-audition jay WT. Para kano iti country talent show. Isumot lagayam Oh, God, kasanungay. Napagasatan ka kaday. Urayak la kanon jay awag danana. Ay kalalaingam nga ron tapno adamot pambato itaga kabildatan. Sampol man nga ron, Victor. Kumansyon ka man nga ron, uray apagpisang laang. Una na. Aray, nako, Masakit ang ginawa mo. Aray. Kanta aya da ita. Nasakit tila payag ko namang dengdengig ka, Victor Plywood. Ay, pumanaw ka man lang nga dito tersinak. Tama nga no at adda nga awan ti gumatang.
Ay, sige nga ron nga na. Naa. Malabasa kong tibalay na tatabadong. Ni, nagdakkel matan jay aso na. Ay, kamamak. Kumusta kayong tatabadong? Lumabasak man pa'y di... Ay, stop! Stop, balay! Stop! Ay, kasla, dumaro kong aso na. Tata! Di aso! Ano ko ba? Stop, balay! Stop! Stop ko na lang. Nakarakamo mo't ang makawawag tila na ti aso na. Ay, kamalaya ka! Makamata na kong di aso! Makagat na kon! Ay! Napakasakit, Kuya Eddie. Ang sinapit ng aking buhay. Napakasakit, Kuya Eddie. Atay. Ay, Kwarog, kamamak tinapasamak ka ni Victor. Nadamag ko nga ron na ita. Akin aso nga tayo tiday dyan. Warog! Ah, Ada ka maggayan dito. Maray. Soft drinks mumantay na kuryente, Anya ng kuryente asasawag ka ba dong? Nalami Ace. libre nak mamay tatabadaw. Ay, kato na. Maray. Duan, soft drinks. Sige, mabitlaan. Tata, nadamag mo ka din tinapasama kini Victor? Kasi na Victor? Ni Victor Baluloy? Saan? Ni Victor Plywood. Tay singer nga eh. Singer... Awain! Amo kong tapay aya. Ato yan di soft drinks yaw. Sigaman lang yung timang istorya tinapasama kini Victor na nakwanang. Sinikbab ti aso. Ay kat gungguna na. Nakalaslas tugtumad nga may. Kunamblan na sino ang magmag na. Kunti kang tapay. Kaya't mo asawan, asom tikim magat. Anya? Saan? Kwa, nay. 20 bayan tayo 2 supplings. Keep the change. Mapanakag. Ni, tatabadaw! Kwarog, ada ka di amom iti daytoy. Ay, awan. Sige, mapanak mo tayo. Tay pastor ko pa'y dagiti kalding ka. Da, kasla ada mo dagiti dua. Agsagana kayo. Tatabadaw. Naistoryam kanyak itinaminsan jay talentado nga asaw. Tapay. Nungay kas pangarigan ta dumaraw sa kumagat. Anya ngay tibagam tapno agsardang. Atak! Day tati bagam. Atak! Sumardingay. Nungay ayabam iti asidigmaw. Anya mo tibagam. Go away! Umimot Go away! Umasidugay. Ay, kasadyan. Uy na. Pabaliktad nga rin ti amuna. Ta iso ti insuraw. Mayat nga rin no kasta. Amo kong ti aramida. Tapno umamo dyan asom kanya. Tata. Ay, balbalagan ka kwarog. Ha? Si ka lang tinangibagak iti sikreto di asok Iso ano bilang tamapukaw. Amo kon, no asino tinangala. Yay. Ay, pinayaban tayo amin nga opisyalis ka. Agraman tanaw. Daday pakamok kada kayaw. Ay, tapo kapitan. Napatigsakit ko Imbagak dahi kayo idin kada kayaw. Ulitek manan nga ibaga ita. Tinabayagan alintag. Wano paganurutan dahi tayo. May papan iti barangay tayaw. Andiyan ka didayta po, Kapitan. Kapitan. Andiyan ka didayta ng bayagan na linteg kung kunayo. Tilintag, ti pad nakaigalot dagiti as-asaw. Wano pad nakaibaod da ay ti pad nakaikulong da ko na kuma. Gaputa adon ti nawawat ko areklamaw. Agkaiwara man ang dagiti walang nga aso. Nagrunakit, agkaiwara pa yung dagiti rugit da. Ay, Didayta, Kapitan. Manan, di na ba mga galot man? isungag ti tinulong tayo. Amang bagbaga kadagiti kalugaran tayo. Tapno talina iti kinapintas, kan kinatal na daytoy ayan tayo. Namnama kaditi kooperasyon nyo. Amin, Kapitan! Go, tama kayo! Inteng,
nadamag mo ka din tay napasamak kan ni Victor. Naa. Inteng, nadamag mo tay napasamak kan ni Victor. Kunak. Mangmangag na ka di, Inteng. Ay, inayadam man kaming timangan. Inteng! Nga, itay wala ka sa asaw ka, nagdinak mo't ipangpangag. Nak nung aron ti bibig ko ito. Don't talk if your mouth is full. Na, ni Victor ko na, kinagat ti aso, Ni Victor ako makansyon. Nadamag ko na. nakadamagam, Kun ka. na, Italaang. na, Mga anak man. ay, Oh. unay kan aya, Inteng. Tasidaan. Ay, inayadam mo't mga numaltutan ka. Kapitan Ninteng, umayak manen. Na, Knock, 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 knock on heaven's door. na, speaking of the devil, isunaytan, Inteng. Pastor ka mo. Agkanta kami man. Ayos na agistorya kami kung ako man. Kasya tinapasama, Victor. Wen kapitan iso atulungan dak kuma. Sige. Kasaritak ni Paribadong. Pagmultaan naman. Aso nagayam. Inang kagatken ka. Naimbag nga ruta sana ti karabukog nakaga. Tanusan sana ko na makakansyon nita. Sayang na ti talent ko, kapitan. Agure ka apay nga kansyon mo pati panagsaom. Ubingak pailan, kapitan, kastoy ako. Malala. Kasaritak to ni Badong. Okay, Tiny. Listen to me. Roll over. Glay nga. Go away! Talagang nalaig na tingaso ka. Ay, nayada mo ita. Muna ti sao. Maminsan ng pay, Tiny. Okay? Listen again, Tiny. Go! Stop, Tiny! Stop! Talaga saan nga sardong dito nga taulan. Tiny! Park! Di nagsarday. Pare! Naibak, tanaranaan ka iti arubayan. Una yan, ti kadakil day tatarakan mo nga asaw. Ito naman nalain. Ano makabulos kit kagatinak? Igalot mo pa'y day tagsarita. Wait, pare. Guray lang. Tiny. Anya ka diti pagsaritaan ta. Day taasom, kinagat nagayam ni Victor Plywood. Iso nga agbayad ka para iti pan naka-injection na iti anti-rabies. Nay. Apay nga nagbayad at. Basol ko aya, no apay ang nakagat na ita Victor Plywood. Kasaom di aso ka. Ta iso ti pagbayadam. Sa kaya ti magat. Maditi pa nagrasrason mo Ay agbayad ka kit din. Awan ti kwartak, period. No kayat mo, di asok ti singiram. Kasta. Sige nga ram. Kasaok to jay asom, ta iso ti pagikarwan. Kasta ti aramidin nyo, kadagiti padam atanod, kwarab. Walang kail. Nalawag mo't lang. Nalawag ang kail. Okay, men. Get ready! Mob! Tuyang, pakanamon ni Tiny, mabisin tay jayang. Anya nga itipakan ka, kat ultimo si iti tuyo kat kinarim kemaw. Manglukat ka ditan iti corn beef. Anya, corn beef, tipakan ko kinitay na. Kano tuyo lang matisindata. Nangalaan namat nga iti swerte na da itang asaw. Amumat asan amang mangan iti lokal di asaw. Gaputad da pulina. Inton ko, pinartek na ita. Ay, padasem tuyang. Amum ayaan na balbalor pa day tangum sika. Pues, si kangarudan timang pakankin ko na, kan manipod ita,
Isaw ti kadanan. Tainay! Woo! Tainay! Tainay! Nay, apay ngay. Awan mo tun asaw. Tainay! Tut! 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 Ay talagang awan. Ay apay ngay. Awan mo tang. Tainay! Ayan man. Ay sa balitag parparik na kanyak. Ay saan na mabalin na ito'y? Saan ang mabalin? O sige, isa tayo! Sige, tagay! Sige, tagay! How much is that dog in the window? Ayasa! Mayata. Ala, tagay laing. Ado ti mapulutan. Ala, Victor. Agsat kamat aga nagpulutan ka. Juan pare. Sige, tuloy! I can't stop loving you. Ah, It's useless to say. Ay, bilibat nalaing ka ako man siyang biktam. Laing, Victor! Pangarot ang kangil. Biliba ka talagan. At damat iduldulin ko ang boses ko kahit. Ay, sige man nga ron ka anakan. Sample Sige, ulit. sige yun! Sige. Ahem. Lord! Na, Na, Patawad! Oh. Pagkat ako'y makasalanang linalang. Huwag layo! linalang gam. Linalang ka dyan. Ang madamot iduldulin mo ang boses mo. Idulin mo lang. Ha? Makapakanser itilapayan. Gerard! Patawad! Pagkat ako'y Talagang agkitaw kayon iti patawad, salbag kayo! Ha? Ni Tata Balong. Oy! Ay, ada ka matparay. Sa tata! Ay, ito gamutag sa tayo. Naimas ti pulutan. Ungarot tata. Ano, Rimas? Relax ka lang. Makaungot kayo man. Talaga ang makaung-ungitak. Ha? Tapinulutan nyo ni Tainik! Ha? Ay, idarum kayo iti animal act. Amuyo ka di ang maipari ti panagsida iti asaw. Ay, amumay. Bumiti ito. Ay, Apay nga ron pinulutan nyo nga iti asaw. Pinulpugan nyo. Kat si gamit, Victor. Si ti prime suspect ka. Awan amok iti bagbagam. Na, Wanmot ngamin tata. Saan mo't anitay na iti pulpulutanan may. apay anya ti sarsaritaam ay aparay. ni Tainay. Tinakaw yaw, sayo pinulutan. Na, Ay. Dakas din tatataba daw. Agpabasol kayo matain. Naglawag. Ni Tainay ti pulutan yaw. ay denggenak paray. Ay asom anitay na. Kat tiniliw ti kamang ti dog pound. Ha? Kat naamuanda nga agbala pay gayam di asom. Anya? Delikado no, makakagat. Iso at tiniliw dan, da agtiwal. Sana mabaling. Imposible data. No way! Yes way. No way! Tatataba daw. Anya? Yes way. Adamot gayam balbala di asom. Kasmut la iti amo na Ngay. Ungarot ang kal. Ay, salbag Iti kaya. makunam itabi. I did it my way. Ay, tatabadong! Masapol ngamin asurutam ti ordinansa ti baranggayo. Tapno saan ka, amadaksan? Ala, sige! Ditan, tinagkipusan ti sawali pa nga istorya. Ana daw manipod iti dinto ang kupas apadas ti kakaysona. Dawali ng labi na tayo, anay! Kapitan Enteng! Insura para iti radyo ni Kirby Riliera. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy ng istasyon. Agyaman kami, iti ingkay panagdingag.